Jeste bre ljudi, ovdje je Gaming TV Srbija i tu je jedan awesome server zvani YouTube Craft. Znači, IP će biti u deskripciji i brzo ćemo to uradimo. Ovdje sada namještamo server, kao što vidite, još pravimo varpove. I da, ja sam moderator, moj drug Petar je Ovner, Polyman u stvari. I da, na koliko može. Da, znači samo moram da napravim enchant room. To ću brzo. Samo da uzmem stvari, evo nešto mi piše kao što vidite. Ne mogu tako. Ne mogu ja to da uradim. Sad ću ti pokazati na iPhone. Samo časak. Vratili smo se. I samo časak moram da pijem vodu. Ok, znači, ovo su varpovi, znači ovo nam je home, možda ćete ući ako vas Ovner pusti. Imate varp divljina, ovako znači key tools, varp divljina, key do tools, znači običan leather helmet, diamond axe, dwarfi i drill. Kao što vidite. Ako želite, evo, sad ćete vidjeti kako to hota. A ovako više. Ja sam u game mode. Ovo je TNT kanon, ja mislim. Ne, nije. Sad ću vam pokazati warp enchant. Ništa vam, brate, enchant. Nemaju warp enchant. Imaju warp free items. Imate bow, arrow. Da, znači imate dosta stvari, imate i obsidian, imate i redstone, block. Da, ali najbolje vam je ovo, sad ćete vidite, di hoe, di shovel, di axe, di pickaxe, di sword, diamond i block imate. Imate i golden apple tu, imate, sad ću vam pokazati Wiz rod za napitke, još nešto. Sad imate warp portalu. Znači, vidite, ovdje imamo za nether i za diamond. Imamo warp po koje smo malo napravili. Kao što vidite, imate free dijamante ovdje da uzmete. Što se doći? Glupost. Ok, znači sada ćemo... Ovo sam, nešto sam ja pravio, nešto nisam. Znači ovo sam ja pravio i to bi bilo to.
Vidimo se u sljedećoj epizodi. Imat ćemo još jedan server review i vidimo se. Ćao!